Imana data wa twese uri mu ijuru, Imana iriho kandi izahoraho, turagushimiye cyane kuko uri Imana nyamana. Tugushimiye amahirwe wongeye kuduha, ubwongeye kutugarura muri iri teraniro. Izina ryawe ririhabwe icyubahiro. Tuzanye imitima yacu kugira ngo uyivaneho amahumane y'uburyo bwose, twambura icyaha n'igisa nacyo, twuzuze mwuka wawe wera. Ugiye kwerekana tuzaraga ubugingo buhoraho. Ijambo ryawe tugiye kumva, yaba icyigisho cy'ubuzima, kiyoborwe n'ubushake bwawe. Imbaraga yawe twuzure, tubisabye Imana ngo biduhe ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu nashimwe, kama bitasimwe. Kuri uyu mugoroba turanezerewe cyane. Yamwe bazogo tushemerirwe munonga. Imana itugiriye neza. Abo kuba ruhanga yatworeraje. Iduhaye amahirwe atangaje. Yatuhereza umugisha ugwamani go kutangaza. Igihe dufite umwuka winjira n'usohoka, twa twino mwisyo okuro okuturoni twisya, nucyerekana yuko Imana yabanye natwe. Eco nicyoreka ngo uhangabira hamwe nitwe. Hari benshi, haro bingi amahirwe nk'aya batayabonye. Chance keji tibagifuna. Ariko twebwe conkitwe Imana yadukoreye ibikomeye. Wanga tworire byo kutangaza. Kuba wabonye imbaraga zo kumva mu rugo, ukora kunira mani go kurugamuka, ukaza hano muri aya materaniro, ukija mu ruteranoro kugira ngo wumve ijambo ry'Imana, wenda ngo uriye kigambo cya ruhanga, wabishimira Imana. Imana yakoze ibikomeye. No isimira ruhanga yakoze cyo kutangaza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Izina rya ruhanga rihebwe kitindisa. Tugiye kubanza kuganira ku cyigisho cyo kwitungira amagara mazima. Twaza kubanza tuganireho kigambo cyo kwitungira amagara. Indwara tugiye kuganiraho muri aya masaha, ubwire twazaganiraho mushaheji, ni indwara ifata urugingo rw'amatwi. No rwire obukira kukwata enyama yo kutu. Iyi nyama y'ugutwi, enyameji yo kutu, iyo irwaye, yabe rwire indwara ikunda kurwara, ubwire gukira kurwara bayita umuhaha. Nibageta umuhaha. Iyo urwaye iyo ndwara y'umuhaha, waba rwiro rw'umuhaha, urabanza ukababara amatwi, nobanza oshasha amatu, ukumva umuraribwa, ukaburira amatu gariyo nigakurya. Iyo hatabonetse ubuvuzi, waba utafunira ubujanjabi, igihe kiragera amatwi hakavamo amashyira. ubwire nibuhika amatu gatandika kurugamwa amahira. Iyo ndwara rero urwirorwe ni mbi cyane, no urwire bubi munonga. Niyo mpamvu kuri uyu mugoroba niyo nsonga umwe bazogu ngiye kubabwira umuti uvura iyo ndwara. Naza kubagambira umubazi okukujanjaba urwirobwe. Reka nsabe uyu mugabo, reka nshabe mushiryogu inyuma y'iyi nzu, igenda uze inyuma y'ejeji, unzanire umukandara w'igiti cy'umusave. Ondetera umusipi ogw'ekiti ekibakweta muno musambye. Icyo giti bita umusave, ekiteji kibakweta omusambya, kigira imbuto, kigira ebijuma. Izo mbuto zikazanamo ikintu kimeze nk'umukandara. Ensigo zacyo ziba zirimo akantu kari nk'omusipi. Icyo giti ekitejo abakizi nibazamura ikiganza, abakimanya berezo mukono. Aha, uwo ni wo muti wa mbere. Ubwo niko mumazi go kubanza. Umuti wa kabiri, umumazi gwa kabiri, hari imboga zo bita isogi.
eziba kweta ngo neshoji zirasharira, eze mboga nizisharira abazizi katuyeba bakumanye mbogezo. kuba rero iyo miti ibiri wayimenye, okuba bamara kwetegereza emibazi egyo ebiri n'uburwayi bwakize n'oburwire bwamazire kukira. ngiye kuyibereka. naza kubereka emibazi egyo. uyu mukandara imo murawureba, uwo musipa ogu muriyo nimugureba, uyu ni umuti ogu n'omubazi uvura indwara y'umuhaha, eri kujanjaba obugwire obwe obw'omuhaha bw'omu matu. ufata uyu mukandara n'okwata omusipa ogu ugafata n'umuzi w'isogi, okakwata n'omuzi gw'enshogi byose ukabisekurana, byona okabishekura hamwe. wamara kubisekura, wamara kubishekura ubisekura wanje kubyogesha amazi meza. nobishekura wabandize kubyogesa amizi gabonire. igihe umaze kubyogesha amazi meza, wamara kubyogesa amizi gabonire, n'isekuro wamaze kuyoza, neshekuro wabandize kujyoza, urabisekura ari bibisi byose, nobishekura byona biri bibisi. nuko iki gihe ukireba, ekwokuba ori kureba ekiki cyari kibisi. wamara kubisekura, wamara kubishekura nta mazi ushyiramo, otokateekamu amizi, birizanira amazi n'ubinoza, ebyo nibyeretera amizi. wamara kubishekura ubikamure, niko wamara obikwate obikamure, kuko nta mazi ube wasizemo, habwokuba noba otatiremu amizi. maze numara kubikamura, niko wamara kubikamura, noneho ibitonyanga ubishyira muri uko gutwi kurwaye, omukutu okwena oteekamu obutonyezi obwakamura, noneho ugashyiramo, hati wamara okateekamu, maze ku munsi ugashyiramo gatatu, omwizoba noteekamu emirundi 3 mu gutukurwire. ibyumweru 2 uyu muntu aba yakize. wiiki 2 omuntu ogu naye amazire gukira. Imana iradukunda cyane, wangana tukunda munonga, yatugeneye imiti. akatuhereza emibazi. iyo warebaga iki giti ko bire noreba ekiteeki wagisuzuguraga, obire nokijoga kimaze iki? ngo kiri kiyamba ki. Imana yasizeho iki giti, wanga agateekaho ekiteeki yari izi yuko abantu bazahura n'ikigeragezo cy'uburwayi bw'umuhaha, akana amayenga abantu baryabugana obugwire obwe obw'omuhaha. yitegura uwo muti. yateekaniza omubazi ogwe. niyo mpamvu niyo nshonga ukwiriye gukurikiza amabwiriza yawo, niyo nshonga oyine kuratiza ebiragiro byago, ukivura iyo ndwara kandi ugakira, okejanjaba obugwire obwe kandi okakira. igihe uri kunywa iyo miti, waba nokozesa emibazi egyo n'imboga z'isogi uraziteka, n'emboga z'enshogi noziteeka, ukajya uzirya muri iyo minsi uri kwivura iyo ndwara, okaguma nozirya obugwire obwe obwo kwejanjaba obugwire. kandi umuntu ukunda gukoresha izo mboga z'isogi azirya, kandi omuntu ori kukira kukozesa emboga ezo z'enshogi ari kuzirya, indwara ijyanye n'amatwi ntabwo akunda kuyirwara. takukira okurwara amatu. benshi banga kuzirya ngo zirasharira, abingi nibanga kuzirya ngo nizisharire. iriya sogi ifite indwara nyinshi ivura. enshogi eriya eine obugwire bwingi obweri kujanjaba. kuri uyu mugoroba Imana itugirire neza, ahamwe bazogu Mukama atwerereje mu izina rya Yesu. uwo mu izina rya Yesu. Ari ufite